I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Buster Gamer. Danas ću da vam pokažem jedan kratak tutorial kako napraviti fotelju. Sve što vam treba je ovo, možete uzeti kamen i nema veze i treba će vam ovo. Samo vam to treba i sada samo postavite ovo ovdje i ovo samo porestavite, ništa ne morate da pišete. I ovdje ispod i sad ide dekoracija i to je to dekoracija ljudi moji. Tako i vi možete da uradite, na primjer sad kad napravite svoju kuću, u svojoj kući tako napravite i sve tako, ali ovo već znate kako se pravi. Znači stavite ogradu pa onda uzmete ovu pritisnu ploču i stavite ovako. To već svi znate, valjda. Evo, eto sam vam sad sam vam pokazao, možda neko ne zna. Ali sad, evo vidite, to tako izgleda i eto ga. To je ta čuvena fotelja i to je to za ovaj kratak tutorial. Pišite u komentare za još tutoriala, pokazat ću vam sve i vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja.